Bugesera APR kimwe Rayon Sport ubusa dakika 30 y'iminota 30 igice cya kabiri ku munota 75 Bugesera ahagurukije abafana ba Bugesera n'abafana b'u Rwanda rwose bafana APR. Ari abaririmbyi baririmbye ngo iyo wambutse Nyabarongo ukaza Kigali n'ubu uje gutembera. Bugesera yerekanye ko yambutse Nyabarongo aje. Reka turebane mbere zo bukipe APR na Mnaganovyo. Bugesera akamu byukuri mubashubije nanjye ndimo rero namubuze kuvina match yatangira yari yambeshe yari yabaza abafana b'ikipe ya APR ariko umutuvugana ibyaha yabakoreye byose n'ibyabakoreye kuri no match barabihanaguye baramabariye APR kimwe Rayon Sport ubusa. Nyamara mw'abantu mwe mujye mwubaha amateka uwagutsinze nawe yagiye ahora yiteguye kugutsinda. Igiye kuwa yamvugo ya George ati turabaha amafaranga dutwara intsinzi. Igiye kuwa yamvugo y'abafana ba APR ati amafaranga turabaha ariko intsinzi turayitwara. Gusa nibyo navugaga ni kuki Kaunga kabareyo katagiyemo kare. Dore nibwo bibutse guterekamo Kaunga kabareyo kakoraga iki kuri benchi. Nyamara twabisabye kuva kare yuko Kaunga kajya mu kibuga. Akabasimbuye Sina Jerome ku munota 76 umukino asimbuye Ndatimana Robert. Ndatimana Robert nibyo. Kaunga uyu munsi araza kuba umucunguzi wa Rayon. Reka dutegereze iminota 10 isigaye. APR kimwe Rayon Sport ubusa. Amateka akomeje kuba amateka bavandimwe. Amateka yuko Rayon itazakora kuri APR kabone n'ubwo irusha umurindi w'abafana ikarusha possession y'umupira mu kibuga ariko APR izakomeza kuba igikoko cy'umukara kw'ikipe ya Rayon Sport. Reka tuyembereza mu gihe Rayon agomba kwitonda atal baada ya atal Balotelli wanamweka chini Sensera Teresiati Balotelli ariko APR ni babi baretere irakina irikinisha ikora ibishoboka byose ariko uburyo buke babonye umupira mu ncundura machi kaze ni bala ubu tuvugana aho bita mu 10 ukambuka ukagera muri 17 aho bita mu Ruhango hicara abareyo bose bumiwe bose bitangiriye itama mu byukuri. Kufra mbi cyane APR ishaka igitego cya kabiri. APR ishaka igitego cya kabiri. Abafana bareba bumiwe. Reka turebe hano. Reka turebe Meri Bayisenge akaba uconzemo c'est pas possible. Quel but magique. Quel but magique. What a goal! What a strike! What a goal! I've never seen such a goal. Pati, William Nana, Nuwahehe. William Nana Nuwahehe. Ni umubyara Nuwahehe. Uyu muhungu wa Meri Bayisenge ni igikoko ntabwo ari umuntu ni umuvajuru kuko umupira cyabye hariya ngira ngo atereke mu ruhinja rukivuka Haya ukira ku mutwe agatsinda igitego. Bayisenge atsinze ku mfura y'umwaka hano. Reka turebe hano mbere za mkipe ya APR. None ryaba risomo rujya guhabwa Rayon Sport angaha offside.
Balotelli yaragiye kwishakira icya gatatu. Iminota 75 na 79 ntago bareba bazayibagirwa. Ninde wabeshye ko mu Rwanda tudafite Beckham? Ninde wabeshye ko mu Rwanda nta Beckham hari? Mbega kufra. Uzi ko nibura yazira kufra nago zikiboneka. Stade yose rero ikaba habaye umweru n'umukara. Ntumbaze ubururu aho bwagiye. Ibitego bibiri tayari. Ibitego bibiri bya APR ku busa bwa Rayon. Ikarita y'umuhondo kuri Sekamana Maxime ukine n'abakawunga k'abareyo. Bigoye cyane kugira ngo Rayon izarote gutwara igikombe cy'uyu mwaka. Vuga ati bigoye cyane ahubwo kugira ngo Rayon izongere gutsinda APR. Ubwo nge navugaga niba hari igihe gisanze Rayon imeze neza ni kingiki. Icyo gihe cyo gutsinda APR. Ariko APR baragiye barituriza bitegurira ibyabo batuje. None reba ibyo bakoreye Rayon Sport. Ariko Pati iyi kipe iramenyeranye ya APR. Ntago ni bya bindi tuvuga ati Rayon namwe nimutegure. Ntago wahura n'ikipe imaranye imyaka 3 Pati. Ntago wahura n'ikipe ikinye Sekafa ebyiri finali imyaka 2 ishize. Iyi ni ikipe imenyeranye cyane kabisa. Ni ikipe imenyeranye. Abareyo birasabura basaba stability niba bakeneye kuzatsinda APR. Ntabwo kuzana uwo mwita Piero ngo nuko ari izina riremereye ubwabyo bihagije kugira ngo uze gutsinda ikipe yamaze kugira ama automatisme. Ikipe iziranye ku buryo bugaragarira buri wese. Ariko rero ntago ari ikipe mbi. Vuga ngo nuko yahuye n'ikipe nayo imenyeranye cyane kubarusha. Reka turebe hano Rayon Sport bashaka igitego kimwe. Hata Peter Otema nawe yaragiye gutsinda igitego cy'umwaka hano. Ariko ubundi kuvuga ko ari ugutaruka Ndori Jean Claude azasubira mu kibuga. Nicyo kintu nibaza. Biragoye. Ndori Jean Claude nava mu mvune. Umusifuzi hano arirutse asiga udutambara inyuma. Twarebye match nziza mu byukuri. Twarebye match ku rwego rwo hejuru. APR nta n'ubu barashaka ikindi gitego. Balotelli Iranzi bado Natali. Hata kona. APR kona gatandatu APR kuri corner 7 za Rayon Sport. Bikwere ku buryo APR iki gice cya kabiri rushije Rayon. Igice cyarangiye cya mbere cyarangiye Rayon ifite corner 7 kuri imwe. None APR igeze kuri 6. Mashami na agenda afite ikipe kabisa. Haya iminota 80 nini gara kuri 85 igice cya kabiri. Ibitego biri bya APR ku busa bw'ikipe ya Rayon. Nyamara Al Ahly reka nibiri banga ikipe yitwa Al Ahly yo mu Misiri Pati. Liga Mukurumana yose nyibara kwizava mu Rwanda bitewe ni APR mbonye ntago Liga Mukurumana izavinaha. Reka tuwe koneri Rayon Sport agomba kwitonda.
Mukunzi Yannick akaba arangije match hano. Mukunzi Yannick arangije match. 1 2 3 Pati ikipe bayakurangije. Ibi nibyo bita gukubitwa izakabwana. Nge nabuze n'icyo mvuga. Noneho niba kaze yose iboneka apera ari igitego, abafana ba Rayon bose bakaba basohotse muri stade, abenshi batangiye gusohoka muri stade, barikubuye baratashye kuko ibintu apera bakoreye ngira ngo uretse Imana yonyine nawe undi muntu wabitekerezaga. Nta kundi Bareyo apera cyashaka n'ibindi. Bareyo ni ukwihangana bibaho, hari igihe ikipe igushobora bibaho, ahubwo match nikomeza Abareyo ni musenge bakina arangiye. Atari imbere Bareyo What can I say? What can I say? What can I say? What can I say? Yo la 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 la. Sekamana Maxime. Sekamana Maxime. Pati. Nyirutse ibitego. Kimwe bibiri bitatu bine. Nizere ko atari Rayon barimo gutsinda. Ahubwo nje kijemo nabwiraga nti Bareyo mwasenze match kanarangira. Umariza Bareyo niwe babije. Rutamu umariza Bareyo niwe babije. Uwo ni umufana rero. Ati mumbariza Bareyo niwe babije. Nyamara Pati nabibwiye abantu kare, ndavuga uyu munsi ikipe iri gutsindwa iratsindwa byinshi. Nabuze uyu munsi ikipe iri gutsindwe iratsindwa byinshi, none ndabona ari byo bibaye. Ibitego bine n'ibitego byinshi. Uyu mutoza ni umugome, arashaka gushyiramo na papi. Ibi bintu sinzi buryo tuzabibara wa mugani w'Imana. Bwana Butoyi gira icyo uvuga, uri mu bantu barebye izi derby imyaka myinshi, gira icyo uvuga kuri match uyu munsi. Jean Butoyi, nkeka yuko hano nko ku mutoza Sostene yagize ikibazo. Biragaragara ukuntu twabonye Rayon Sport mu gice cya mbere ukuntu yarimo ikina, muri gice cya kabiri biragaragara defense hagati he bananiwe pe. Urabona nk'uyu mwana ukina kuri gatatu twabonye mu gice cya mbere akina neza, abantu bavuga ati Abuba rwose agiye kwibazinga Abareyo Abuba, ariko urabona imipira myinshi y'ibitego byose batsinze hano. Biragaragara ko ananiwe ari mwana mutasinzi mwana n'umutoza Sostene niba atabibonye, ni nacyo kibazo gihari n'umunaniro. Apera rero kabarusha condition physique, bagira amahirwe bahitabona ibitego. Baba igitego cya Mukunzi Yannick unagitsinze, bamubona ukuntu ahagaze kuri corner arigendera. Ngewe mbona umutoza we yakagombye kurebera ko bananiwe. So ku ruhande rw'ikipe ya APR nyeka ko yari message irimo kuvuga ati arahiri twaje kuko riga mu kurumana, sinzi niba barimo kwibara. Physionomie za match ziratandukanye. Iyi ni Rayon Sport mu Rwanda, hano hari niyo muri Misiri. Ubwo rero ibyo rero ntacyo twabivugaho kinini kuko nabuze ko condition physique aricyo apera imwirusha muno munota. Ubwo bariya wenda tuzi uko bari ku rwego rushimishije. Urakoze cyane Jean Butoyi, mugenzi wacu kuri televiziyo Rwanda. Haya, nago match irarangira, iminota 49 igana kuri 90. Rayon Sport igishaka igitego ariko byanze. Haya, ibitego bine n'ibitego byinshi. Natanyongera rero niyo twagezemo. Ariko Pati ku mugani Butoyi yambwiye ikintu kimwe, ataba defenseur barushye kuko Rayon buryo irimo gukina n'ibitego yatsinzwe ntago bijyanye pe. Ariko nongera ko Rayon iri gukina n'amateka. Iri gukina n'amateka iminota 3 y'inyongera rero. Hari igihe ikipe kwifatira burundu. Ni nka Rayon na Saint-Etienne. Saint-Etienne ni igitsinda ryo, kandi amakipe abakomeye yose aho ngaho.
mu Rwanda rero biracyabishira ko Reyo itazongera gukora kuri aperi ahubwo noneho ikubita icyo bita isomo rya ruhago. ntabwo byoroshye somo rusange abafana bari mu rero bavandimwe